Francong sengtini nalenai sini Delhi Police Head Constable ni bagi Francong jaga assistant wireless operator hacker tele printer operator Delhi Police examination ni bisingti Francong staff selection commission ni bisingti o job requirement khajanai ba recruitment khajanai sini application sing 8 tarik Julai ni simana sengkha o Julai ni 29 tarik jora norok apply khalimani Francong engke sini norok apply khaibani pore jodi kunun disturb khangke ba mistake khangke norok 2 tarik Agost norok correction khalimani ke norok ni abo computer base first exam marnai computer base abongka October nai exam khangke staff selection commission SSC ni bisingti exam najangnai আর পুরে বাকি মেজারমেন্ট অঙ্কে দিল্লি পুলিশ ni থ্রুতেই আজানি সিনি o jago romdi head constable ni bagui oro vacancy rojak tongo sini ST ni bagui o jago open bolte mongke direct fresher nannai 54 vacancy tongo ST ni bagui ngorke ex serviceman pore departmental oboke jara departmental দিল্লি পুলিশ tab khaitongnai rok pong bagui aba hairokta total ST ni 68 vacancy tongo SC ni 106 tong total di open gangke borni 86 total oro total 573 ta vacancy tong nge buridang bagai gangko jago open no tongo 30 ro departmental tongo total 33 ST ni bagai SC ni bagai 47 total 284 ta vacancy tong nge sini S limit 18 simis 28 ke SC ST abahero kanke 5 year realization mang kanke 32 jorotoi apply khalimani sini educational qualification kanke norok ojago science 12 pass nangnai mathematics subject po tongna nangnai logibo science group no mathematics subject tongna nangnai amtike sajak sini exam center sini tirpran bagai kanke agortala bono sini tirpran bagai scheme of examination o jaga puila norok computer based exam marne SSC ni through 100 marne ar pore physical endurance and measurement test among kai Delhi police ni through among qualified nangai ar pore third number trade test marnai qualifying nangai ar pore last English word processing Delhi police ni hachina janai ar pore computer test rok na janai negative mark rok kari ajago exam English tai Hindi bai phaine computer based ni syllabus ngke general awareness 20 mark ni general science 25 mark ni mathematics 25 question 25 mark ni reasoning 20 question 20 mark ni pore computer fundamentals MS Excel, MS Word, Communication, Internet, WWW and Web Browsers. Amharokti 10 question 10 mark ni. Total 100 mark 100 question. Physical test ngangke selarong ni bagi jara 30 বছর ni bisingo borok ngangke 7 minute bai 1600 meter complete na khaine. Long jump 12 foot, high jump 13 foot. আপর যারা SC ST তো 32 জরতে দিমানাই বরং হাকে আর নিয়ে কমপ্লিট রানিং মাখানে 11.5 ফুট বরকে আপরে লং জাম্প হাই জাম্প গানকে 3 ফুট 7 ফুট ইয়া 3 ফুট 3 ইঞ্চি বরক গানকে 30 বছর জরতে গানকে 800 মিটার মাখাজনাই 5 মিনিট বাই লং জাম্প 9 ফুট হাই জাম্প 3 ফুট 30 বছরনি সাকা গানকে 6 মিনিট কমপ্লিট মাখাইনে 800 মিটার 8 ফুট লং জাম্প 2.5 ফুট হাই জাম্প হাই গানকে তো 170 সেমি और SC ST আবাহে রক গানকে বা ইয়াং নর্থ ইস্টার্ন ক্যান্ডিডেট রক গানকে 162 সেমি মন নাংনাই তার মানে 5 ফুট 3 ইঞ্চি আমহাই নাংনাই আর পরে শেষ গানকে তো 81 semi fully yawi 85 semi kan nang full roi
Oke oro rombi SC ST abhairok hangke to 5 semi eligible mang hangke prai 76 nangnai buirok hangke 152 semi passport nangnai application fee hingke to nangya SC ST ex serviceman amhairok hangke nangya application fee. Friends, asmo jara di la police head constable ni namu sanai rok menurut